Chamgei chamanikab Jehova kakebwa taing'wong rani, okerech kimite ko kimut rani. Ko kimi yu amu en tebutik che kakiteb amut wikit konye. Kotomo kokakiro kele kotomo kebe lesson, ko kakiro kele kaikai keng'alale ng'alechatak amu koechen ng'alechatak. Noto amune sokere tinye taot kabisa nebo kondit nemi yu. Ko kotomo ketestai amwae kainaik chuk, eng kainaik kekurenon Evelyn nebo Arap Tarus, ako mitei gogo yu, ameche kokatak. Chamgei chamanikab Jehova. Chamgei. Ane kole asitiene ko abunu kanisetab Kibororng'eny ngulimbo gaa Kenya. Kakimi Kenya. Olimbo Lesos. Olimbo Lesos. Nenaat mising ko Sochoi. Ko Sochoi nye Sochoi kanisetab Sochoi ko kiunito kilen Kibororng'eny. Yes. Ko inendet nekirib ako olikinye akoi ami Sochoi, abunu akine Sochoi. Ko kitinye biik chema kong'alalwech, angen ale konai ak kibaitinik ab Jehova chekocham kemi tugul, kimite ara Pastor Sami Ng'etich, mite Pastor Philip Nyalile ako mi Stephen Maru. Ko kotomo anyun ketestai keng'alale tebutik chotok koongesa. Kamuktaindet Jehova nesabe kaikeny, kongoi kamuktaindet akobo miendong'ung ak chomyeng'ung nekairo ile kakiyamegei rani asikobit keng'alale tuguk cheuen cheingen inye chema keng'alale, kesomin Jehova nenyo kotebi tamirmirieng'ung kobotisiet tugul cheking'ololi kobunun akisubu koit kou ye imakwech inye Jehova nenyo, amu kiyakwech notok asikobit koek neiborwech oret ako neiborwech ole kiteptoi. Eng wikit konye koking'olole ole kanyol kotepto kaniset. Taketesetai keng'ololi ng'alechatok ko Jehova nenyo konech kimnatet ak ng'omnotet nebunu amu kisoe eng kainet nebo Jesu netindet nyo. Amen. Amen. So kounotok anyun asome Natasha Arap Maru asikobit komwawech kii. Kongoi kaokas kainaikchu ko Stephen Arap Maru. Kebeberta nekibendi keibei ko kebeberta nebo tebutik chekokimuch keteb ak comments chekokon biik eng YouTube page nyo nebo YouTube. Kimeche kwai kongoi ngakwek tugul amu kebeber nekoipchi age tugul koipchi kanetisiet ak nesirei kosir ng'olyo eng pageit komwa kole kongoi akoteb tebutik. Kimeche kewai kongoi amu bichoto tugul. Ameche kityo eng nwokindo amu tebutik chechang. Ameche eng nwokindo kainaik chebo biik che koimuch kokon kongoi nenywa ak kokateb tebutik kora. Kitindoi Emmanuel Koech, kimeche kemwa kongoi Emmanuel. Kitindoi Anna Rono, kitindoi Daniel Gemboi, kitindoi Novesta Chemalan, kitindoi kora komwa Novesta Chemalan konyil aeng, kitindoi Rachel Jepleting eng kebeberta kora neko much kosir ng'olyonyi, kitindoi Truvena Kwambai nekokon akine ng'olyot eng oretab kanetisiet, kitindoi Reis Koskei nekokon kora ng'olyonyi, kitinye Mercy Donye neko tugul kemitei koboto inendet eng kanetisiet ak tebutik, kitindoi Emily Chesang ne kora kokon ng'olyonyi yekongoebit akokas sirutik chetililen eng kanetisietab lesson kemwoe kongoi. Kitinye Judy Bor, kitinye kora Malit Koleta ne chotok tugul kokonech ng'alek ak kanetisiet ak kongoi. Dave Kibet, kitindoi Dave Kibet ak kitindoi Mercy Keter ne konech akichek ng'olyonyi eng oretab koipchinit lesson. Julius Maru ini ko kubunu olimbo Kapng'anyo, kilen kongoi Julius Maru kingenin. Emily Chesang, kongoi Emily eng ng'olyot kora nekokikonu. Joel Chumba kora kokokon akine ng'olyot ak komwa kongoi. Kindoi Judy Bor, kindoi Rachel Chantel, tugul chuto kainaik chekase kamwa kokomwa chi age tugul kiy kitikin akoteb tebutik biik alake, ko eng nwokindo kemeche kiyome tebutik tugul chekoteb bichu asikobit kewolu eng chokchinet amu saisiek kemeche ketuiye tugul pamoja. Ameche akochi Pastor Nyalile asikobit koib kebeberta nebo tebutik. Kakemwa kongoi eng chi age tugul nekoteb tebutiet anan ko nekomwa kongoi, ako kimeche kityo kebe tebutik nguno
yekikochini Pastor Nyerilei. Kongoi ngobirok Jehova akondoiwok. Kongoi missing Ramaru. Kongoi eng tebutikwok chekotestai otebenech. Atindoi kamang'unet ale chechang kakweket komuchi kowalu eng kebeberwek chomi ketieme kora eng kebeberi. Rani kakitach sikobit komwoiwech atindonik chekibo betusiek chekibo tai ako missing eng katunisiet. Ko tebutiet netai na amache keteb eng yu ko kateb agenge eng achek nekale achek tugul ko mi rikyinet nebo tengekto ako ki kiptengekinik achek tugul. Kilyochini anyun pastayat nemi kanisa nekakwai kobutyi tengek. Tos ne kiit neoe kaniset sikobit ketorete kaniset simayait. Ameche atebe Pastor Chemagar akobo tebutiet ale une ng'olyondoni eng kamdoindet nekakobutyi tengekto. Eng nwakindo Pastor ko kamwa sirutikab Jehova kole kikiptengekinik tugul akibutchini tugul yomsosiek. Ko kamwa bukuit eng kitabutab Mathayo 18 kole ingot kororokto notupche ko iwechi inendet akitoret eng oret neu notok. Ako ngot ko makasin imut baoriat. Ko ngo makasin konyo kaniset. Eng kiboitiot nebo Jehova ko kamwa akine kole oripkei neitononi asimakitikin yeiyoe boisiet ibutyi yomset. Ko kamwa Paulo komwochi kiboitinik kolechi yeobendi owechini chito nekakobutyi yomset oripkei asimamutai boisie setani. Boroinotok missing ko kasir Paulo kole ikototoreti mosogik akotoreti kwonyik chemengechen chemakototinye manung'otoik. Ko ingwo kaniset ak kwaisaet ne inegei akoripkei biik chebendi. Atkan kora ngap kobitune kaimutiet kiboitiot nekamache kotoret chito age ing yeitita yundok komanachi kotinye nyalulnatenyi chito nekapketoreti ako manachi komachobo akine eng oretab tamimirieni anan kocheng biik chebendi tugul. Kounotok kokale Jeiso akot akine oeku cheng'omen kou lagokab erenok akoeku chetoloen kou cheptikwenik. Ingiwendi icheng'e boisiet neitoreti kobokorio ko makoi iwe koi muren inyegei akoi obe ko kaniset ngo kebendi ko kiboitiot ak boiyotab kanisa anan akoboto ko dikones komi kwondo agenge kwenunotok amu yutok yebitune kaimutik. Kounotok ko ingot kobit kabutet nekakobut ko kit neo amu kiboitiot nekebutyi yomset kokoi kecheng oret nekitorete chichotok. Ingonai kaniset amu ngo pasta komuchi komi station director nekimuchi kekochi ng'alechatak nyokoker kochungusan ng'olyondonotok komie. Ko ngomano kora ko oret age ne nyumnyum amu manachi kolo station director komi boiyotab kanisa neimuchi koyai uchunguzi notok asingokakobit ng'olyondonotok ko chito nekimuchi ketoret kotoretok chichotok. Ako ngot ko memukakse toretenyi koib station director koibchi pastayat nebo conference notok asikobit ketoret chichotok. Ako ngot ko chito neka maimuch koil mugulel koyoche koibchi kaniset kebeberta nekanyol kwai amu ngot ko mawalak muguleldonyi ko chito nekimuchi ketoret kokoi keisto kuye mwoe sirutik chekaking'alale eng wikit nekosirtoi amu kakotewer kanisetab Jehova. Mi tuguk konyil oeng ko nginetkei eng wikit konye komi tuguk cheng'olole tuguk chemengechen cheimuchi kotar kaniset asimakiib komanda sang. Kit nekiribe Paulo eng betusiek chotok ko ki bounatetab serikalit nekikirwokik chekimi betusiek chotok ko kicham kotie mokorek akotie biik chetinye telunotet. Kounotok kingwo chito ne mokorio ipkoongoni mokorek chun alak chechach asikimas kirwokit. Kole Paulo ingwai boisiet kaniset nebo kirwokit amu tonone imanda.
lakini betusiechu kora akichek ko kakobalak kobit chorwandit eng kwenutab kaniset nemanachi ko kimekitu akichek pastaek alake ak mokorek chemiu siketup ng'olyondoni moityi serikalit ako kakowalak kotesetai kwaketi chito kwae tengekto eng kaniset kotuche kaniset. Kimang'alale Paulo ketuch tengekto nemi kaniset, king'olole Paulo kokayait olimbo kapkirwok newendi chito pawirase olin sikosiman tuguk kong'et kaniset kobetyi tuguk choe. Kounotok kokale Paulo ingotonon imanda si ngot ko kaniset neirwochi korwochi eng imanit, ingot ko olimbo sang kokosho kotoune investigation kaniset atya keipchi serikalit amu yekawek chito nemaketoreti ko kosir kong'em kainetab Jehova keisto chichotok simatokobois akoityi serikalit ngot kakwai tuguk cheyome koit serikalit, lakini neo kokale kotoune oreku inendet. Ko nebo let ko kamwa Paulo kole ak ngot kowalak chichotok oweku inendet anyun akoeku koek tupchet kokeny. Kounotok mang'alale Paulo kerat chito aketimda kot kome, ngot kowalak muguleldonyi kimuchi kiweku keny kowekyi kotab Jehova awalu eng nwakindo kounotok. Kongoi pastor, kongoi amu nekit kaipara kito nenyolu kwai kaniset simat kotestai kecham kit nekure tengek ak keng'em kaniset. Ko tebutiet age nekateb tupchenyu agenge eng yu kokamwa kole ane ko aboiyotab kanisa ako ngami kanisa kale kilyochini kanetisietab mosogik. Mwoe ne bitonwekyok chebo kalenjin akobo mosogik chemite kwenutab kaniset sikobit koek kristianik akoek biik chesoptos. Tos kimwoe ne nitameche awekyi ngetaune mangen ale ketou Chemagar sikekochi gogo. Ngacham komwoe gogo ole kiu Oye, amu kateb chicho kole si ang kikichomchin manung'otoik chekasirtoe osotiot kotunis ak mosogik chekasirtoe manung'otiot kelyochini kokamoche kelas kiune eng atebetnyo nebo Nandi ngotoretech gogo eng yo. oye, karibu gogo. Ki atebetab Nandi keny ko kingosirto manung'otiot kele ngondi chebo arnywak ak chichi kwonyis nekakosirto manung'otiot. Kora kinyokebe sirutik chetililen eng olimbo kitabut bukuit ngoro kitabutab Korindoik kong'ololwech akolen chamtaat kwondo nekakosirto manung'otionyi kelyot kitun. Amu kiyotok kichang ng'alek che kikimwoe kikiyoe kot keba angot kesyo kolin kele kingisiri ne. Makikata ikas noto in Chemagar no kibo ng'eretab kinome koroito keng'isirin kolin kenai kele kakolya makomi boiyotab koi ko kiu noto. Yenyokebe bukuit as nguno kolen chamtaat kwondo nekakosirto manung'otionyi kelyot kitun. Ko kikilen as ituni kindii ko kindii chebo arnywak sikololchi maat ngoro chichin kakoru. Korani kinyokebe kolen kitabutab Korindoik chamtaat kolya kitun. As kotko chamtaat kou yekamwa sirutikab Jehova wamu biik chechang ko koek kristianik ako nekit kemite kanisa ngomebo kanisetab Seven Day ibo kanisetab AIC anan ko ibo kanisetab ACK. Wamu koki kristianik koboru kele anga chamat eng chi lakwa nekikitun ingain keng'etin ketoret anan konyor katunisiet. Kokanyo tebutiet nebo aeng koto lakwani ko sigik ko kikiyam koito. Ko kingakeyam koito eng sigikab lakwani akekochi kabanum. Ko mutai kakekoito lakwani kotos lakwanito kasirto manung'otiondenyi komi kain nekikabokoito kikoito kanyiok. Ikoito ng'anyu lakwani tos ipkokoito sigikyik anan nyikokoitoi kai nekikitunji nekikakobokoito. Ongewalu yutok anyun
amun nekit ko kaimutiet neimi biik. Ngomwawech Aramaru kiyo. Aramaru mwa ng'alyon nito. Oi, amwoe ng'alyon nikitun komwoe boyo wakati fulani. Kolenjo Aramaru ngokakong'etin ngokosirto manung'otiotab kwony. Kokakoek kwonyotok cheptab kaatak. Eng notok ko ngot kakomekitun ko biik chebwone koito komakobendi koito koinywa korop lakwani. Kibwone koito ole kakitunji. Ak yekiyai koito kekoshin konyok ko konyok kikonu kekonjin kai kikakitunji chepyosani. Yeitya kong'ap komanda chepyosani ko kakikochi kaberuret eng kai ko kot ole kakitunji kot nelel. Ko tuga chekikonu kekon kobwa kai. Yeitya Makobendi olin. makobendi kaa. Maame koyoeng kain nikibo lakwet. Oi. Yes. Kong'et koba tuga kai ak kong'et lagokab koi ko kakwo chepyosani ipkotoi kolal matab koin kong'et matab koi lagok chekiakesich. Kimwoe boyo kounot. Oi. Tos kemeche ites kogo ng'olyon neu notok. Mate somu noto angot nguno ngesoman kitabutab Korindoik kong'ololi akobo chamtaet. Ityaga itu. Anan nomeche kesoman kurganata. Kasoman. Acha kosomanin sisomane balin. Ko ngesomani kurgana ameche kenomye tebutiet age. Oroni gogo nimosich lakwa. Ako eng Nandi ko kicham kenomchi lakwa. Ameche atebe Chemakar yuto. Gogo ini akikonyo kanisa ako matindoi lakwa. Kilyochini yuto. As ngosoman Evelyn korok nekay. Anyoru Evelyn. Kanyoru. Kamitei Korindoik, mi Korindoik netai 7:39 akin kergei. Ako mitei Romanik 7:2 kale amu kabakoriot netinye manung'otiot koratat korate ng'atutik eng manung'otiot eng betusiek tugul chebo sobenyi. Ako ngome manung'otiot kotyagat anyun eng ng'atutietab manung'otiot. Noto anyun yetakosabe manung'otiot akonamgei ak chito age kekure inendet chebaigeiya. Ako ngakome manung'otiot kotyagak eng ng'atutiet. Eng notok anyun komakekure chebaigeiya. Akot ngotun chito age inendet. Kokawal ng'olyono nekay. Nakitebe. Kongoi abwati ale kewaluno kakewalu notok kotokomi chi netokotebe sisirwech. Ingebe anyun nebo gogo. Kokatebe Chemakar. Bas ngatyem awal yotok. Soto komwoiwe gogo kobwatin kolin akine. Ikilyochin gogo ini masich lakwa. Ojo mwa basta amwa ale kanetisiet nekokinetkei eng kitabuni eng lesson nenyo kinetigei kitabutab Korindoik netai mising 5 ak 6. Kokoyot ng'alek che nyikisen amu itchin logoiwek chemyachen chebo kaniset biik chemi atebosiek cheterchin. Kaiteb nguno nebo gogo. Kakoteb chito eng yo kora kole ang lakwa nekakitunji gogo nekakitunji ko. Mi lakwet nekakitunji tolot nekakirany kotebe gaa. Mi lakwet neketun gogo asinye kilolji mat eng gai. Kitinye biik chekikisich kotinye kobo kapsi amu manachi kokimi lakwa nekikasich lagok eng sang ak tun kisiyone chepyoset age nyokosich lagochutok kwan nekure kwan akorib tugul. Ko katebutiet as nguno koin bichu tugul kakonyor logoiwek chemyach akobwa kaniset kelyochin. Kitindoi biik nguno kora chemanachi akot ole chute logoiwek chemyachen
ko kikoit koit chemogorkoinik chekikotuiyo boiyot ak chepyoset boiyot ak boiyot age kong'et chepyoset ak chepyoset age kitungei ak kesich lagok ko tun kai logoiwek chemiachen kelyochi lagok chekakesich ing yuto ko kang'et age koek boiyot age koek chepyoset age atep kecheng'at tuguk kesich lagok ang nyemong lagochu mengechen akonai logoiwek chemiach kelyochi rani tuguk choto nguno cheborie Paulo ko kait ing nganasetab Korinto tebutik chenyikisen kabisa ko ngilen ikas amache atoi kouni kale bukuitab Jehova kimametogei Jehova ai baoria amache isirchigei tebutik en burgotik sikisomanchigei kitabutab boisionik 17 kitabutab boisionik 17 kong'ete koitetab 25 akotestai akoi 30 ko kale kimameto kale akiyai Jehova eng chito agenge korotikab chito agenge bororiosiek tugul chemenye ing'weny ko kakoborchi kiwatoshek chebo meng'atosiek kwak asikobit kocheng inendet akotamdamat nga kimogolong age tugul eng ichek koketyi kora boisionik noto 14 koite 15 ak 10 akoi 16 kole mametogei Jehova ai baoria eng ibinda age tugul ak bororiet age tugul akot ye kiakoloekitu biik ko kikochi ichek ropta ak biyeng'do asikobit kocheng Jehova komwa eng kitabutab Ibranik 1:1 akoi 2 kole kamuktoindet neking'ololwech eng betusiekab kwanisiekyo eng ortinwek cheterchin ak eng biik cheterchin ko ning'ololwech rani eng Jeiso ko kalas Paulo yutok kimamagei ki Jehova ko kakiweke yu kaibo boisionik 17 koite 29 akotestai ye kitom koit naet ako kiboisie ortinwek choto kore icheket kotkote kochamdam inendet akonyor inendet ngame kolo ako kong'ete nguno kong'at kole sikobit kowekchi biik tugul sorunet eng Jeiso mi tuguk chechang chekiboisie biikcho koreu urwetab logoiwek chemiachen kot koit kimurtoiyot ngaboisie kurgotik chemiu taunet kurget 3 koite 15 ko kong'alal Jehova ko kakobut Adam kobutyi tengek kolech amu erenani kanyiberberishe eng yu ko kande bunyondit kwenung'ung inye ak indaret ak kwonyi ak eng kwenutab iotenyi ak iotenyi kale Jehova tun bitu keswot nemang'une kwonyi nenyokwoe luget ak keswekuk inye akotyem nguno kesawilianitani erenanito bo keny nekekure Setani nekiker Joana kochorugei eng kipsengwet kochutune katutienyi malaikaisiek 1 eng 3 chebo kipsengwet kotyem kokuoten kobar eng kimurtoiyot kala koboisie keldanyi kotyech akonyinyir metinyi eng kimurtoiyot yekingole Jeiso kakokeskei koken as nguno kong'ete yotok Israel kigen iotet nekale nyokomong'une inendet ing'o iotoni ko kigen ko ngiker eng kitabutab Taunet ko kingesich nguno werit netai Abel kole awa pas kakekona keswot takilen kele nyokokirkirtai Setani koib no takikuse kong ketesyi ng'etet age kole pas kakoteswo Jehova nebo 2 kong'et nikabo tai nyokobelukyi nikabar koya Jehova koyok nebo 3 nyokoborie nguno Kainit kaimatin kakewon nyokoboriote oretab Set kot koitu maranet ko kabarangei keswek 2 nguno keswot nekanyokoib Setani komir tai ak keswek chebo oretab Jehova ko kokites nemoche kipsengwet nguno ko kikirib yuto kabisa ne ngisoman amache isomanchigei kitabutab Taunet 38 ko ng'olole atindiotab kotab kapjuda kitinye boyondoni werik 3 eng Taunet nguno yoto amache aboru kityo negei kityo amu kilabati Taunet 38 ko kale kitindoi boyondoni werit nekikure ako kitindoi kora werit age nekikure Onan ak werit nebo let
nekimining nekikikure Sela ko kang'et in werto nito kekure Ergo Tunis ko ng'yeitunis weri ko kisokorat kotun kome kininen kobar ng'okistonyi bas kelechi werto nekikure Onan ara makendi mosokadi nebo wering'ung ko ng'enai Onan kole ngotodi atun lakwani kemwoitoe werit netai nebo ornyo koesio kotangoe chepyosoni akomelel keswek kotangoe akomeleli keswek kotangoi konyorune boiboiyenyi atya komamoche kole sikomanet koamu sokornatanata kebar as komong'e lakwet kai kole ara kalya ara ang werto nemining boiyot ang'atarta chepyoset weri kao koba aegu kolechi kenuni akinye kolechi oi koing'wong'i ngotokoet ng'eteni mining tunis kakoet ara manyokotunin korib ing asista nin olin kowaita ng'otye otunisiechi kotun kobelukchin akine lakwet kakas kole koromit boiyot yukoi ipkotech tai kaki boiyondoni kikesese konome mestet boiyot ing olin ko kakit nekamache inai ing yuto ko karib Jehova keswot ne keswondoni ko kikiribe nebo kwong'ut kimakemoche ketangoe keswek amu kimakingen kele nyokomong'unonondo kigen ing keswechu tugul chu ko lakwet age tugul nekimi Israel ko kiribe akine simamanakat ovyo asitun koib keswot nebunu sang ne nyokerkeita keswek kaba kain amu kingyakebar chun kong'et koribkei lagok simamanakat ing oldo age akorib akine keswot ing muren matangoe keswot amu makinget noto amune ikere ribe nebo kwong'ut bukoib keswek akisubu keswondoni akoi komong kias nguno ng'olyo nekemoche kesoman ing yu eng koitosiek kitabutab koitosiek 25 sorry nekibwote ng'atutik 25 ne anyun olebo ng'olyot asnitas olebo metit ochamwa asoman moche kokoi kitikin ng'omengyindos chetupcho akome age amasich werit komat kotun chi nebo sang nekamee moning'otiot ako ngondi netupcho ako eng moning'otionyi akomutyigei koek osotiondenyi akoyochi kwondo nekatayochin ng'etab kamet moning'otiondonab kwonyoto amache keker terchinet nebo kondietab Nandi ak kondietab Israel ak kondietab Bukoit kale ingokeskei moning'otiotab osotiot komat kotun chi nebo oret age amu kit nekiribe keribe maat nebo orani eng bororiosiek tugul ko 12 ko kimakemoche kele sikawo kot kome maat nebo oret age amu kang'e lakwet nekiyokitun eng gai kwo sang ipkitun asikome makai kounoto kokale ingondi netupcho koek moning'otiondenyi eng Nandi ak Kalenjin ko kimaketaune iyot mosop kounotok mendi nebo arng'wong akoek chepyoset tugul noto kimoche itinye neng'ung tatya ilolchi maat kityo ni eng Israel ko mau not eng Israel ko kimwoe kole ingomutyigei akoek osotionyi akoyochi kwonyono anyun nekatayochin ng'etab kamet kounotok ko kale kasanu ako kataune kole ingomengchindos chetupcho akome age amasich werit 25 kaitet mut sinyen yote imi 25 kaitet mut oi nekibwote ng'atutik 25 kaitet mut ngot komengchindos chetupcho kakuyenyi ko werik somok chemi gai ako kakotunis neo
kobwa jun nyokotebi ak weri amu makomi sigik. Ko amu makomi sigik ko weri neribe chun mengechen. Ko ng'yemi kokeskei weri amasich wero. Kometo chu tupcho aeng akotomo kotunis. Noto amune komengjindos ing yu. Kole kongong'et as nguno netupcho werit age netupcho ak weri kondi chepyosoni akotun koek osotionyi akoyachi kit nekatayachin nin. Ko osotionyi nebo manung'otiondonoto. Ak ingotochi werit nebo tai nesip kesichei kwonyoto kainetab ng'etab kam nekime. Asimaburburo kainenyi ing Israel. Ako kalas ngot ko esio kotetab sokol ngot ko mamache kondi osotiotab chitab ng'etab kamet. Ko ngwanyun noto ba ng'etab kam ole mi boisiek eng Ormari. Akolenji kaesio Bamuru kotononchi netupcho kainet eng Israel. Ko ngiesio kunotok kale anyun kekur boisiek chebo nganaset koitetab 8. Ngipkomi sokol kale kwa anyun osotiotab ng'etab kamet eng taitab boisiek chotok akocher kweyotab chichotok akong'utyi tokenyi akowal kole osokanatak ingeyochi kouni chi age tugul neesioi kolal matab cheptab kamet ng'etab kamet akekure anyun kainenyi eng Israel komugul kotab inendet nekikityake kweyot. Ko kalas kikiyoito ano tumi ko kingyo koesio weri kole acha atuni nenyunet manyo aname murmuroik chakikang'et atuni nenyu. Bas kele keba Ormari kekur boisiek ak kirwoi akomi tisindet neo ak boisiek kole moyoni konyo Bamuru ak nyokorekune kweyot akong'utyi toket chichotok. Koek chichotok kende rut ak kotunis lakini kikure kotab inendet nekikityake kweyot. Ko kimache Jehova kole asikobit kerib kot ko mutai mamanda matab kait kwa komasta age. Kurget age netateshini yoto no koni eng kaitosiek 36. Kaita tisab ko simakiuito bororiet age tugul nebo lagokab Israel kong'ete oret kwa oret age. Amu kanyol konamgei lagokab Israel chi tugul ak bororietab oretab kwanisiek. Ko kiyoto nekiribe kipsengwet amune amu kikiribe Jeiso. Keswa netun nyekesichei kole kitabutab Galatia 4:4 ak ingoit betut nekiyamgei kesich kesikei kabokorio kesich eng kelutab ng'atutiet. Tatyo komwa kole kakokeskei nyokoyakta muketut nekergeitab obwatisone kora en yawang'une atindiotab Boaz. Kinyokonyo Ruth kowek ak Naomi kokoitu akealda mbarenik amu besendo nekitindoi. Ko nebo let kecheng chitab oret ne nekit. Kenyor boiyot nekitupcho ak Boaz. Kele kokowek Bamurtong'ung ingole kikowo Moab ako mami kit age tugul kikealda mbarenik. Ara tos ityachin Bamurto betut yeityachin Bamurto ikesen miletab nebo werinyi. Ko kong'ele korokin aljige mbaretab Bamurtong'ung kole soso ale. Ko ngekilechas betut ye ikeseni besendo tugul koboto lakwetab nebo werit. Acha kola acha ma tayan. Kele nyaibin atun masaken ni mining nini nebo weritab nini. Kola acha ma tayan yoto. Ngete moyoni keba anyun kirekune kweyot inendet. Nyekikochi as Boaz kotun anyun Boaz koek osotionyi. Tatya nyekesich as Jeiso komang'une amu kanyo komang'une Boaz ni Jesi konyo Daudi konyo akoi koit Jeiso. Ko kikiribe ng'oliondonoto. Ko noto amune ikere ile kilo ole kikibunu. Kou noto amache eng nwakindo kekoshine kit agenge. Mache kokergei katunisietab Nandi ak nebo arorutiet neos. Lakini mi terchinet. Eng arorutiet neos komwoe kole ituni akoek osotionyi. Kole Nandi acha
makitaune kilole mamosok ituni nengung sinyilolji maat nebo arung'wong kityo ko yoto bitune terchinet ko ngipkeitu arorutiet ne leel ko kakesich Jeiso kochorgei kipsengwet ak kele kakoit keswot nekikikeni ara osotiot nekong'et nekakomee moning'otiot kotiakat as nguno kitun makeete ku atkinye amu kakoit keswot nekikiribei tebutiet as nguno nekakimoche ketebegei ko tebutiet kebeberta nebo oeng kibwone koito komng'o hitoe keteb ko kaiwalu yotok in arap maru ile kile boyo makibwone koi amu makibwone koito konyil oeng kakere kawalu kunotok nokinda kakochulak yoton kakere kakochulak yoton ko tos eng tebutioni ko kaibe keteb in lakwani kateb lakwet age kole in abwat ale kaiwalu pasta nekabo in lakwani ko kiketun gogo akosich lagok oeng che murenik yakosich lagok oeng che murenik komanyo kanisa yakonyo kanisa lakwani ekure lagochu lagokab gogo kunotok arap gogo is weis lagochu Ngoi. ko kateb lakwani nguno kole mutai kakokosirto gogo ini konge lakwani kokeny ak werichu oeng ako tokomining ako makomi gogo ara kalya ingen lele meche kotinda ng'alek kora yoto akonyo anyun kanisa bas ogero ole kang'alalda bukuit kora ko kalimwa in kamwa Paulo ng'alek che nyikisen kora eng kitabutab boisionik ngataune en boisionik anan en Korindoek netai ngasomani kaketyini kamwa kityo metit lakini ngotko kamaisir ko ka boisionik 17 kotesosom ko kole kimamake ki Jehova eng betusiek chekimokomi naet ako kang'at nguno kole sikobit kosik biik tugul eng komasta age tugul amu kikochop betut netun kirwokyine ng'ony komugul eng imanda eng chito agenge nekikinde akobaorian komie eng biik tugul notam king'et inendet komong'une chekikobek ko amu bichu ko kinyokotoche logoiwek chemiach nokobo gogo kora ko ng'oliot nekobo Nandi kimakemoche kimanda maat asikobit kwo eng oretab kapchi kikiribe yotok kobate nguno as yekakoit betusiechu ko kamwa Paulo kit agenge eng kitabutab Korindoek netai agenge eng tebutik chekikisirchi Paulo amu en kokinetkei eng kitabutab Korindoek netai 5 ak 6 ko tuguk chekikakimwochi Paulo ko king'eit Paulo kole amache amwa ng'alek chu kokoitwa atyo komi 7 kole ngowal anyun tebutik chotebena ko chu ko chekimwochin kotab Chloe ak ng'o alake lakini komi barwanatak koweku asikuno barwet age nekikanyo kolechi eng tuguk chekiamwowo akobo tuguk chekiasirwa ole mie kotepchi murenonegei amatotwo kabokorio amu ng'oliotab sokset ngo ngotebi ak chi age tugul ak osotionyi ak ngotebi osotiot age tugul ak moning'otiot nenyi ko ketes nguno eng yuto kole ngosire Paulo barwani kosire AD 55 yo eng betusiek chekitesetai ko kimi usisiet nekimi twakek cheterchin eng betusiek choto ako ng'ete kome Jeiso ko kitoi koyesta kaniset akeusin Jerusalem akeusin koek Rumi ak ola tugul ak kikere Paulo kole kakoit kakesunet amu nito ko taunetab ng'wonindo nebo sikisiet eng betusiek choto amu kibwoti kole mabeku ko kikamwa Jeiso kole yoker koyem luget Jerusalem kongone inendet nesomani ko kikikeni ng'emisietab Jerusalem eng 70 AD ko kinekit kenyisiek karibu 20 chekang'et eng tai yo kole kimatokoite ako 20 kot ko ki 55 kosiru ko kinekit kenyisiek 15 kotom koit keng'em Jerusalem kotebas biik kole tokomi amune kitunis anan kotunis chi anan kitun kwony amu kikere usisiet nenyone koriku kakimut Jerusalem tesetai tuguchu tugul ngokai kotebi chi inegei kolechi as Paulo kosubkei ak nyalilda
mana kikokameche tateshi yotok kosubkei ak nyalilda nemi nguno iro koitetab 31 anan sosom Eng kitabut ngoro basta. Korindoik netai 7 yotok. Lene anan artam. Artam komwae kolen ako baibai kosir ngotep kou yekonye. Kou abwoti ak alen atinye akane tamirmiretab Jehova. Tos noto nekimwae? Kanyanyun Aye saune sosomak sokol. lene 39. Kalalata tosotiot kotokosabe manongotiondenyi. Ako ngome manongotiot kotiagat inendet kotun chito nekajam masokonato. Okay, kunotok kayate Eng kiptayat kityo. Eng kiptayat kityo. Lakini kokamwa eng let yo yekachenge kole amu nyalilwogikab betusiechu kokale katamache atiachak simoiti nyalilatak ko amune sikole Paulo ngotebi chi metunis anan ngotebi chi makitun kokale amu nyalilda kachenge yoto mangen ale kamnyono yoto tomo anyoru yoto komie kamache das ko si ije ngoya to la ngalali kokale because of the distress of these days nguya kamile somewhere nya jengwa ngaya to as kokale kongonget lakini amu kosir kotebi chito ak man lale amu mataji konuno noto kongitun ngoret age kokale ingotitinye osotia nema kristiani akaya kukayeku kristiani komata komache otebi tuwai kongotiaga kwa inyendet nekitunishe ako ikitun osotia nekitom konai logoiwek chemiachen kou yekitom inai akinye akomach komanda kongomanda lakini ingot koyoni chichoto kotebi tuwai ingot koyoni osotiondonoto otebi tuwai ko otebi kibagenge amu inae ne ngot ko kamakomoche koboisien Jehova eng ngoliondonoto kobate kala anyun makergei ak chito nelen asini ara ngot ko kaketach lakwani kibo gogo ngot ko kaketach lagokab lakwani kakirany kitonji tolol kosireke ne angonyo kanisa ni kotinye lagok chekisike sang konyoni kokiakitunji tolol ni kokiakirany nin kele kibo gogo ko ngot ko kanyobatisan ju ko ngot amanda akine ariakta akibosiche ju akaweke komakikergei kolen yaja terchinis nikikwetyini ak nikimokongen ngoli simakitikin kele aranga matokait yuto kotokawole ngitun nikitunji tolo kibatisan ak nikibo gogo koliamawa akine amu chechang eng bichu kokikonyolilso tayari sikere koribe kaniset komi biik chekinyolilyon eng olin kobo kapsi mi chekinyolilyon eng yun nito kiakitunji toloch mi nekikenyalilso nito kiketun gogo amu manachi kokanye koborye biikab ngetip kametwa koborye chu komasigolion ko biik chikousokis akonye konai Jeiso komoinget chito neingen imanda tatile ngibachoto situn akine nyekebatisana amu kekwetyini ile situn makoi kergeitu kyoto kakon Paulo amune amu nyalilda nekibwoti kole makomukokse nguno ako amu nguno betusiek chebo let kokale anyun ako ngot ko maitai borotonoto ngoret age kokale ngimuch itebi ko ngomemukokse ko ngituni ko abwoti ale awalu ngunoto eng ngolindo Nguyo kaiwalu kabisa komie eng tebutyonoto. Ko nekit nakamwa mangen ale tos tindoi ng'olyo kokolea akobo lakwani kituni gogo ko tos tindoi ng'olyo nekibo Nandi kikilyochin kakosirto gogo kingetu lakwani nga anan kiune Kingikochin nebo gogo kotun ko kimakele sikobit kosich akine maat gogo nebo atebet nyi
amu iski mawendi wui lakwani matebi koribe tugukab gogo Oi, matinga kosirto gogo, matingo kosirto gogo ongetun kwani kaita. tugul sine angot pasta Chemagar kowalwech yoto amu kingokakosirto gogo kotebi lakwanata amu kikikochi kotebio gogo. Unoto. Eh, Koamu kakosich lakwani konyo kanisa, eh, koboru kele lakwani kotiagat akine. mongen Sikorib anyun kayanenyi. itiagat ngayane lakini mongen as ale ngui itiagat kitun anan kotep kityo kou yo kimyo gogo. Abwoti ale kokikosikyi lagok kap gogo komarib lagochoto makas kelen itiagat kitun amu ngokakosich lagok ngoyoto komakatep kityo ak lagochoto ngowalwech Chemagar anan ko inye nyalile. Ngwa kewalu yoto pasta. Akewalu. Akewalu. Ameche awo tebutiet ake nekateb chito kole in. Kergei noto ibasta. Woi. Kergei ak nekain kora. Eita koyan kitun akomanda kora. Woi. Anan Anan konget ing yotok akotebi ing tililindo. kongoi akorib kayanenyi akorib lagochu kai Akorib lagokyi. akorib sobetab kaata. Yes. Kakewalu no. Kameche atesyi ng'oliot age kora. Ngiro missing kora eng biikab katunisietab Nandi inyoru boisiek chekiketun chepyosok aeng. Ko kikitun chepyosok aeng kamwa pasta kole betusiek kikitom kobit naet. Ako ingap kobit naet akonai chito sirutik chetililen akonai kole nyolu koek manong'otiot nebo osotiot agenge. Ikose ikere chechang kong'ete kotupchegei chepyoset age koek chepkametinyi atyo kong'eto kwanda agenge. Unoto. Ako ngot komukoksei komuch akot kochunda chepyosenin age kitun. So ikere ile imuch iyai kiy betusiek chekimengen, lakini yepkonyonji naet ak inai ile kaune logoiwek chemechen konyolu isibu ing yotok ak irekebishan ortinwekuk iwe eng oret nenyolu eng kasara. Unoto. Abwoti ngot ing kanisosiek checham ketindoi eng olimbo gaa ko kingakobit manung'otiot netindoi kwonyik aeng ko kimi leng'ololdo kaniset leking'ololjin boyonoto kwonyichoto aeng chechik akeker kele kakiripto ano amu kinyolu kakoyan kimi fomisiek chekikichobe kanisa sinyekeng'ololjin ak kwonyichoto aeng ak manung'otiondonenyi amu kakosik tugul akomeche koba kanisa ko kimi or. Abwoti ale otebe kaniset akotebe tetutik chetindoi kaniset akobo ripset nebo bichoto. Mi anyun tebutiet age nekateb chito eng yu kole Amache atesyi ng'olyo agenge kityo pasta. woi Ko kit nekorom eng yotok ko sikobit koribo kora kainetab Jehova. unoto. Amu kingab nguno kitoiyo kapchi ko mutai ipkokwong'yo lagok chekikisichei kongen kole baba nenyoni kolen chebo chepyosenin baba nenyoni. Ngap ketimda nguno chu ipkoek lagok chekoek kasorokony chemakotinye kwan akoyatak akine kora chepyosoni makotinye chito neribe. Koek or nenyokobune nerektoi ak neitochi. Koek nguno kende Ruth kainetab Jehova missing kosiryo kou amut. Lakini kinyo korib boyondonotok akotononji kainda akonai kole kaetu makwamei kiy koribe lagokchi. Kou notok moche korib akine kaniset eng oret ne mutai maibu kende Ruth kokakeyat oret keyotyi mokochek chepyosoni ak lagokchi. Ako kanai logoiwek chemyachen nyokome missing sobetab bichu kokai logoiwek chemyachen kosir ole kou amut. Konotok kit nekanyo kerib. Kongoi. Kongoi. To kateb chito tebutiet nekit ketindoi tebutik aeng seketar. Ko kateb kole mi lagok chekikosich lagok. Mi lakwa eng kanisa tindoi lagok aeng, tindoi lagok somok. Akonyone kanisa. Ikiligei ak lagokyik nyone akonyone kanisa. Kale tos une bichutok, tos kibatisan aketach icheket koek ngot deaconess chebo kanisa ko kakosik. Abwoti ale chulat nitok walu chitugul. Kemeche walu gogo akere Aja kamwa kityo ale wei lakwanatak amu matokwo sang is komanda kotebe kaniset ak lagok. wei Nguno kochulat kibatisan ak lagokchi amu kakosik. Ako kisik amu ndakilakwa nekilenote takimakwendi inye kwae ng'alekchi
nguno kawe Kristianindet netononot eng kaniset kochulat kibatisan. Ako makekosin ng'olyo nelen oye mi taban yo, mi taban yo, mi Unoto. taban yo. Matinye ng'alen ak yoto mami. Alright. Akikochi boisiet. Akikochi boisiet. Abwoti lakochulat noto melen korom. Ko kateb anyun tebutiet nebo let siketar in kebeberi kot komi kiy neketese. Ngakere kityo kele kamoche ateshi yoto ko in ministry age tugul ne lazima kechop komoche kobityo ministry netoreti bichoto akichek. Amu imuchi ketinye kwonyik chekaek mosokut notok anan ko kwonyik makitun chemi kaniset. Ngoit boroindo nekakilen kakinetis kepchei klasisiek koba chekakitun komasi koba chetomo kitun komasin koba chun koeng'engenso ngwendi kole ara kibwane achek. Komoche komi singles ministry noe boisionotok. Nebo aeng kora ko ngot komi akot ortinwek cheketorete komuchi komi lakwa neu notok nelen maeshoi anendet kobitu chi nemoche kotuno kwatiaga. Kecheng'chi counseling bichotok asikobit konyor toretet neu notok anan mutai ngobit koimutyo komoche kobit kora toretet neketoreti bichotok. Mi chepyosok cheosen chekakoekitu cheimuchi kotoret kwonyichotok kong'ololchi. Amu ngap komi tuguk chekemoche kotononchi manung'otyo kainda kele kakimoche kikile amoche bacheng'in komi chi nekomoche nyokobatwa mbaret komi nilyon ko ngowendoti chepyoson inegei koorung'ung'oti tugun olo komami chi netononchin komoche komi chi ne chepyoso naos nekakoet anan ko sine ngot ko boiyot nekakosit komoche konai kerib bichotok ketononchi komie ako ndemukokse ketinye manung'otoik chemanachi mutai kokosirtoe in osotiot akine komuchi komi kristianik cheu chutok cheimuchi kotoret bichu kituiyo bichu kotebi kibagenge amu nekaumiani akichek kolya makituiyo bichu ko kit agenge sima kiker inegei kong'et ing yu akolen sara ngayan Jeiso kaketoreton boisionik alak ami yu kotokwo chito akine ale aene ko mutai ngomakitoret kora eng ortinwek chebo kanetisiet ngepcheigei kong'et koeng'eng kityo eng yotok. Atya nebo aeng komuchi mutai kora kewa kaniset. Nguno ngolen kole lakwani oye kalen asom chi toroktai kalen alya kolen skomashin ng'otyo nebo chi kole ade uyo itinye toroktet araka kole yebehetin kaneni kanye ko boiyote boiyonyu mache neni aya kong'ya mutai kalen kong'ololchi chepyoseng'ung chepyosoni kole biik alake otete otepche ak chepyosoni mi kine nemoche komwaun mutai inyoru ideas alak ngotebi ak singles iyengchino meet akine ketoi kechamat anan mutai kechamat lagokab lakwani kele matinye kwan mekere akot tabia mbaya mami chi ne so komoche kora kerib bichutok eng oret nebo chomyet akomwa akine sirutik kole oribkei anyun simamutai obutyi yomset kounotok mite boisiet neo nebo kiyoknotet nebo ministry nebo bichu ne sensitive akomoche kerib eng oret nebo tamirmiriet simakimeto buch kityo koerng'engen eng yo mutai kele njo kokotoi lakini acheket chemaking'ot. Uyon kanisa nye ko kikotoi kanetisiet nebo kwonyik chematindoi manung'otoik. Kyaker ngakekure ngot ambassadors kekure kainaik sikobit kerib kainana kilen mosokik. Kwang'nalen kaniset age tugul kotindoi program noto nekikochop kaniset. Kito kityo kokergei ak nakikamwa Evelyn wikit nikonye nekang'et kakiwa chepyosani kiwo mamekoti chi konyo kanisa komakonye komwochi boiyotab kanisa amu ngotile sak boiyotab kanisa ko kabwatutik cheibwoti chepyosok chun ko kabwatutik cheyach melen katebe ng'olyo kotoguno kotaban chepyosani makong'ololyo chi ngong'et eng kanisa ko inegei konam lagokchik kwo gaa makorikyin chun alake kuya kimwa man konyalu komi chepyosok chekakoekitu chemosokik chekikobun akichek atebet neu notok ko ngotuiyo akong'ololchi lakwani akotikon eng oret nekararan ako konyor lakwani chomyet nemi kwenutab kaniset akemwochi kaniset akichek angot chepyosok chetunotin korib akine cheplakwani simat kokerchi korot nekakimwa neya eng mutai ngosis lakwani kokere kole ngomakimecho kanisani amu kito nakiribe bortab Kristo kiribe lagochu chik kiribe sobondab kwoni
situn koker bounatetab Jehova. Ko ngomi ng'olyo komwoitochi gogo. Komwoitochi gogo kokakong'et gogo akine koib kebeber neo kong'ololchi lakwani kotikon. Tebutiet nebo let siketar ng'olyondoni ko kateb chito age kolein kang'et chito eng kanisa neitunot netindoi osotiondenyi nyokocham mushiriki ne kwonda age nemite kwenutab kanisa netindoi lagok akotun kotindoi kwondonyi. Tos lene sirutietab Jehova eng manung'otiot neuni nekameto kwondonyi komite tuwai kanisa nyokoker lakwa nekararan nemite kaniset akocham akwai meche kokotun kilyochin yutok anyun amu tab kobit angoita neunotos. Ongetoretkei Arap Maru. Ateshini tebutiet ama making'alal. Koteb chito age kole kakituno akawe konyu akatinye lagok kenyisiek 20 ak kiy. Yeitye kesirge ak boiyot aweke gaa aunugei. Tos tokonyolu kotinye kituno eng mas acheng boiyot age ametenino acheng boiyot age. Tatuiyo anyun tebutik chotok aeng. Ko in mi age kora tesetai that question amu mi age nekale kimakitun ak chichi lakini kikimeng'ishe tun kebeshe anyo ak lagok lakini kimakituno. Tos takituno? Notok agenge kergei. Otuye tugul. Bas ng'oliot no eng ane kabwatutiet natindoi ko in kwondo nekaitun netai ko kwondong'ung akoi kobesho ak meet. Mamitei ole imugaksei kowek kiajelda akolechigei ngu matame chepyosa nenyone nekami kot nekiatuni ngaker age nemayam kolimbo sang ngametoni akobo tunin kale kikure notok kapkomeng'is tuwai chebaigeyat kakomwoi sirutik atke. So eng oret age komachamchin sirutik ako ngotko kakoit kiboitiotab Jehova kwai eng oret neu notok komite oret nekisubi eng ng'oliotab kerkong'et eng kaniset amu makonyolu kotokoyai boisiet nekotindoi amu kakwautiet nekakoib nemakonamege ak sirutik sirilen. Kwa hivyo nyolu koek chi nebo osotiot agenge, nyolu koek nebo manung'otiot agenge chekakituiyo tuwai komatukobesho chi akoi tun kobesho meet. Ko ngot koit chi nemiten katikatini kekure chebekeyat amachamdaat eng sirutik chetililen kokawalu ing nwokindo kuno. Kakomwa chito kole kateb eng yoto kole ara kachoek chepyosoni meet amu kale sirutikab Jehova isis akoi kokobesho meet ara kanyo kwonyi age nyokoek meet nekebeshe. Kono kaiwal Arap Maru. Oi. Ko keketyi chepyoset nekaungei kokale ityakat manung'otiot yekakokeskei osotiot akotyakat osotiot yekakokeskei manung'otiot. Lakini keonuge eng kong'ung akotokosobe manung'otiot akinyo gaa. Kotiratat kora. Ameche acheng awo konin age kotokole sirutik tokairatat amu tokosobe manung'otiot. Ndakaki nekararan ko kewekchigei akeng'ololchin aketebegei kele ne kito nekabit eng gai nekasirchigei bichu. Mamite ki nemang'ololchin. Mitei ortinwek chekebendi asikeng'ololso akesuluhishan ng'al chekakobit eng kapchi. Keng'ololchigei akewekchigei akemeng'is akerib lagok. Mailabatu ilabat olda age. Yes. Ingen ile sabet nebo kapchi sinyen komele nyumnyum. Ayo biik chekakotunis akakotungei komite ng'alalet nekeng'ololi matin kakouit netya kekure boisiek. Kekure biik chenyokong'ololchi lakwani eng gaa. Ko ngakouit anyun koek nakakobichit ingen ile tab komitei beshet nekakobichit nekakolech boiyot chepyoset akwa karit. Koter notok komitei tuguk chekemuche keng'alale akeker. Lakini no ikere ile kang'et chepyoset kole mameche chichi. Ingen ile imwe ibinyoru age neya kosir nekonye. Sikitibun ibwat ile angake kaikai nekinye kosir ni. Kocham komwoe biik kolen Kingereza kaikai setan neingen kosir malaikayat nemengen.
ko setani ni ko setani ngoti ko kai ni takamu ko inai lakini malaika ya ne mengen meyan amu mengen ile tesetai na yu Atiang alian nirbaeng ko lakwan ga on gay kembe jo ra gesom sigik ak yetupcho so ko ngala san goret na kararan ma go be lakwan go leji mete ko santa na tak mete na ji jo ke ngala la santa na ko kitan ma ne ma wuji so ngumu lakwan go nyona ga ko changi mu amu ngala ki ga ge gol jingale ka ngom ga lakwan go lo te santa na ko te pole kona ta ngala jingale ngene ole ga kai masimoni ko ta ngala jingale ngene ke ngetin ke butaw sanda ke le nyo tipchi genga nyugo na kwanda ga ka go be shak sanda atinyo go tabe no masingo go la kwete so ge bar go le mag ngalal ji ngoret ne nyoro not ke ngalal ji nyoro not ke tigon la go kyo age ngalal ji ngoret na me ga sudu ke tilile asiye mi ngalyo ko ngalal ji anan go gur chorwa go gur ci tab go kwete go gur ba yadab kanisa ne gi muy go ngalal ji asage ke solution ngalek ci kapit ngapci ko siret ap kay agonet ap kay jenglet ko asenet aga go petel ago mago mitolo ba Basta basta garat atat o gale tos to kumbi ngalyoji ne to sangalo negat kagenam ngalek cho kanyigisen cho kojin kaniset ko ngalalong nole ing kanisosiek chechang chechoket ing biikab kalenjin kimip sigis anan imi keyo anan imite tulop kony anan ko Nandi komi oratinwek chekikeng'ololchin makimuche ketar ng'alek tugul eng achek chekemi eng soet ako ng'alek chang'alal rani komuchi koyot kabwatutikchok sikeweke mutai akeker kele kilyochini angen ale kikotyem kanisosiek ko kinga pasta eng kebeberwek chebo Nandi ko kicham komi kaimutik cheu chotok ko kikityem eng oret age tugul keker kele kakityem kecheng oret nekimutune bichotok sikobit kotach miendab Jehova ko kingen kele kakiyat metoekwok soweke let akobwat kole tos kakilya ameche amwochi ketoroti kokolea ing ng'alalani kakeng'alal tugul tos ne ng'olyo nimwochini bororienyo eng kasetab logoiwek chemiach ak atebetab kapchi eng bitonwekchok chebo kalenjin Ngolyo namwochini kityo eng kristianikyok chekimi kanisa akokase kotebi tebutik ko koteb chito kou ole iarortoe sirutik ikere nguno kou Paulo neinetech eng lesson inito kimite konetech akobo itebi chito kou eng kanisa ko ii chito netononot eng logoiwek ma amu chito age konyone ngonyokoker ikere kobendi biik taban yo kakibendi kebulbuli en chomset eng yo ketebi keeku kristianik chenyolunot eng taitab Jehova cha tugul cho kobo kwonyik chekilen chekikosirto manung'otiot ko lakwana kamite kanisa kuyo kakimwoe lakwana kikosikis akomi ak lagokchik kanisa kibotisonyo kotebi ak lagokchik ko itebi chito eng kristianateng'ung nginyone kanisa kimoinyo kobo chi kinyo kobo ng'alek logoiwekab Jehova chekiitat ko noto momi kakimitet koitonon chito eng imanda eng ng'oliotab Jehova kongoi koko ekalin tindoi ng'olyo Matinye abwati ale kaketestai kounoto ko kito nemite kityo ko nguno amu kakinetkei kouni ko ole kiimplementondoi mater amu kikesup kikonyo culture kanisa kopropenin ang oret nemanaat mising anan ko tomo amu kitestai kityo ng'alecho kosisyo makiadressen the issue nebo chepyosok chekabekune manung'otoik amu kikobwa man akosis kunotok lakini kikiadressen chebo boiyot nekasirtoe chepyoset ko kisis kounotok amu kale mabit chi nikiro kele angomi chepyosani kilyochin ko kito nemite kityo ko nguno ko makakekas kouni ko ngotoretech keboishe sirutik akolene Bible atya kesich chamdaet akichek kosich chamdaet ak katyaget chepyosochu akichek asikobit kotyokokis akichek akoboiboitu amu mi chekikoon ng'alek chemi kanisa anan kokere kole nguu soso bichu kikotertekei
mosogik chekibekune boisiek kotokomengechen amu ngoit kanisa komi chomset kichome kele mekere ko mami ole tebe nguno ko makongen kole kimi ano kimi ko anan kimi sang kwala kikomanda kabisa koba kabisa komete kayanenwa ko ngotoretech Jehova asikobit koribokis akichek akonai ole bo kole mi kanisa akichek akotyokokis kotko kikokoititit kotko makonyo ng'ololchi chi kotko ngeker chi ne muren nyokwendi ko inyi keng'olole kele nguko kiro anim konyo koko mara kaende komwoe keke anan ko mara akot kangoteleldos eng kanisa yo kong'ololdos ko kamwoe tugun alak ko ongesich akichek konyek akichek chekemi kanisa keker kele bichu ko biik akichek ako ng'ololi much ya chemeche toretet yes Man, unoto. Ako kora ngenet lagokwak kinet koib kanisa kebeberwek amu imuchi ko lagok chetindoi chepyosani komanyor baba nekitebi koboto lagochu ko ngoib kebeberta kaniset yo kineti koib kaniset sigindet ne kwan sikonet lagochu akichek sikobor lagochu eng oret nebo atebet nemie amu ko mama ako baba nga komuchi manyor lagok itondab kwan amu mami kwan ko kaniset nenyokoib itondab kwan sikotoret lagochu kosopcho eng oret nemie. Pastor Chemagar tos kit nebo kamanut ole ng'ololdo kaniset eng betusiekab Paulo kokonech lapkeiyet akot eng betut kwenyenyo. Kit nekorom eng betusiechu ko ngelelnotet. Kicham komi betusiek chekitokoilotin mugulelwekab biik. Nengokosyin chi ng'olyo nyokolechin tupchet chepkametit ngorone ng'olyo ilechini kongoi amu kainyosi toreto sikesa tuwai akikebe tuwai mbani kowalakse chichotok muguleldo nekawil akobe tuwai tatya kecheng oret kotkotee kotonon chichotok kolanda. Betusiechu komache chito kwai kit nemache kwai tatya kole menyi balaso ng'ong'onit nito as ko nakamwoe Paulo kole kingap komondo biik tuguk koba sang kesisiek koba chach nemi olin kole kipastagane koingemwo kainet kongen kole ngawe olin ko kiakoite rabinik kingeno kilyon keratin kewirin bain kotko mutai makonye chi ngoit boroindo nebo betusiekab church board anan ko kanisa nebo barasa anan ko ne kolen chitugul mengen chitugul tabunyi ngoyani kinde koek tukun akongen nekekto netesetai kole mwoe ki mengen ine ko noto nekikochi Paulo kolejin anteni ko kikiplaskei eng kanisetab Korintho kolen kisoso achek ko kikekure chekuren progressive kiketestai nguno komi kanisosiek cheot nguno kou noto len acha kitinye achek chemogorkoinik kikekonugei achek kele ngoen kayanet kirgit mokemoche icham ole kechamte kososo nyo kesa tugul ko kiboiboen bichoto kole kiyototin achek kibo chebolol ngonyo chi nemoche konyo kososo ngolot moche kotuno sese kotai kakole ayani Jeiso kole Paulo kende rutot korowotok akot ngomami kokayan kabisa ketimda chichoto amu biik chekimi kaniset chekiakoboi kaniset ako icheket chekilen kiakonu mbaret kolen ake kyaini kile komoche chito kwai korot age tugul wendi kotui netenye kotumdo ngyo kosis kityo kaniset name chitugul serut ako mami oret age kisis kityo amu kichu kobaunis kole Paulo achicha kaikai kon kokiyote kikochi setani chichoto kobir kotun mutai kakosik nyekiwekchi Jeiso ko kikobit kiyoto kikiywai kei eng kaniset. Ng'olyo nekamoche awang'une ko ortinwek chekamwa nebo arap Tarus kole ortinwek cheune chekimuchi keboisie ngotko matebon kaniset akotet ortinwek chekimuchi keboisie konyolili kaniset amu mi biik chekamache iman akai toretet lakini mengen kole kakiyaita ano. Kemwa arap Maru kit nekamoche awang'une ile kalechin boyo ndakibendi koito kain kiketun lakwani ko kitakeng'alal ak boyo akine nekimwoe kolecho ngot komache kaniset kotoret ko keyai oret nekimuchi ketorete bichu kolecho ndabatunen ane takamoche keba koito kokakobisania nemoche kotun lakwani keng'ololchi bichu korok anyun netai konai komie lakwani kole kayan ipkotuno chichin akotinye lagokab kai ako manajis ine sandani kakokongei kola milet nyu
manachi ko chi ne manachi ko nyerat amu koite chito yoto ko manachi ko kikonyeratit situn kinenen kokel kole ngorani ne kakorat ngatat ngotoret akine asut ak ketoret ke tuwai kole ko ngomarip kakine lakwani kowendi mutai kakitun ipkosikis ngolin kosich lagok alak ngiyobek matab iotenyi kokus kong kole angu kakonyeratit ole mising ako koet kijanaek chekobo kain ako kaketilchi mbaret eng olin bo kap ole kiketuno tai talen kole kosis kowir kijanayat ndoanit koleji kamet kulut kong'ep kongus koleji kengusul koboto lagok kikap kesich eng kain kole nondindet kiyabo sade kinyisiebe maikab chito age akimaingen komutai tun kemetonin asikoek hasara lagok tugul chekikisich nyokoba komosin ak betusiek tugul kemeto betusiek ab bosindanyi kele kiyebosatinye kimaingen ile kiakirat sabutiet ko kinyisiebe maikab chito age kokilyonotin komomoche akine kong'et lakwani kityo konam chichi kityo en betusiek ab bosindanyi kotesene melen kakosit kakoet kine kotun kowirta ngewanin kokamel tuguk komosin ko kinoton moche konai netai amu kache kokonkei chichi kotoretin en betusiek ab mining'ateng'ung ak tekisto nekakoribin matun mekusasur ak iwirte kole kot oret ne nyumnyum ko kekoshin kakeng'ololchi bichu kerat bichu koek korik somok ngeai koito noe kaniset nyokobwa sandani lel nyekeba kain kiketun lakwani akomi siguk chekisiku kekon konyok somok konyok oeng chekonu sandani kobendi kot nekiketun lakwani nebo kanyiyet nebo somok kobendi ole kisiku sigik ole kisiku lakwani nekitai koek somok tatya kong'et kai nekiketun lakwani kokoita teta newendi sandani nilel ko nyekiwal ko ngong'etyo lagok kosamat chekonye kesich ing yu kobendi ak lagok chun alak kobendi kain ipkokatishe abui nekisiku kwan ko kikokoito weri tuga chepkeboe koboto chechiket chekoche kosiche ngoi kong'etyo lagok ing yu kosamat koba kop abui nekibo tai nekisiku kamet ko kikikochi sandani teta amu simakipchei lagok kele kaba chekibo kain lakini kosamati koboto chekonye kesiche ngoi kobendi tugul amu kikokoito sandani teta ko kap abui nekisiku kamet mara ya kwanza komi nepkeribe eundo ko ngong'etyo lagochu kowek sandani mining komi lagok chekonye kokoito kai teta nepkeboe ng'etai ngomasin kot kotekoet okere sone so eng kot age tugul ko kakotupcho bichu kerat koek somok akomi teta kot age tugul nekeboe lagok ko tun kakoekitu kijanaek anan ko lagokab kain kowekse kai ko kikoek akine tilya kain amu mi teta nekipkebae lagok eng olindo ko ngong'etyo eng kimasi keba kabakuito nekibo tai nekisiku kamet kesamati tugul makilen acha makingen chu alak chu kingen nin lakwenyo nekipkesich eng kain ole kiakonech konyi lakini akokoito ni kora nepkeripchi lagok chik eng masin ko ngelen akui kolen tugul akui mami neng'etu kebwa nguno lagok chebo kain ak kain nyokokure tugul akui koboto chekimakesich eng ole chekikisike kot age kokure akui komasi amu mi teta nekikokon olimbo kapyukoi komi nekikokon olimbo ole kisiku lakwani ak olimbo kapkatut koek tugul kit agenge koek triangle ak ketebi nekararan tatya mutai kokondolen kele kalya kongepchechi koret chepyosoni eng kimasin ole misin lagok chik chikibo tai kongen ole kiriptoi chichi akenai kele kikonyiti sandani simamutai mekusasur akewirta kong'et korip sigik chekisiku lakwani akoribe sigik akine chekiketun lakwani mara ya kwanza kole ndakimarorok myat ko kikikoshindosi kimakichamde lakwani lakini kirorok myat ko kirorok myat
ko kit nenyo lakwani akimakemoche kotebi eng yu amu ndakitepche akot komining kocheng'e simutai koek kenderut kosungukan koek or nenyo kobune korot nerektoi ak nelyon. Ko kongoi amu kinyiribwech lakweng'wa akiribwech lagokchok amu kikikonin lagok komengechen ibiku. Kerib sandani tugul ko bichu somoku koboto sigikchik kotilyonu tugul bichu kosomok akoratak korar tolol kunotok nemami ole bunu myat amu kakiribkei. Ko ngobit ortinwek cheuchu koribe kaniset akorib konditab kaniset kot kokus kong ngoriet kole anga komyeit ki anga kotoretech kanisa, lakini ngomakipangan kaniset koitu atebosiekab torobnotet akobwa kaniset simutai kerany kele mami kit nekeyoe mutai akomanach lakwet kele orat anyu amu kimakochopchi oret ko nebo let nyoai tuguk chebo kirwoket ako kimakochop oret ole kibune. Ko notok ngokonech Jehova sieku cheng'omen asikobit kesoru bororiet. Kongoi. Mising. Aramaru tos tit nai kalyo? Kaja kongoi ng'oliot namwae kityo konalen engesamda meretab Jehova konyi oritin nyo asikotoretech kikuye ak keyai kit age tugul kou eng kiptaiyat kityo. Kongoi. Iman eng betusiechu kongoi kiboitinik tugul eng betusiechu kokouit ngot nguno eng America mi kaniset nekikowe konyo boiyot ak chepyoset ne chepyoso ngiker ko chepyoso lakini kikwaigei koek muren ak chepyoset yek lagok komu lagok somok bwone kanisa kong'etin akonyo kotebi lekinekit ketebe ngalen toben ole angelach longit ake ngiker itondo ngo chepyoso tobi iker ni ngo chepyoset nenome lakwet nguno ko inendet ako ngowai lakwet ko chepyoset nemuti sang. Lakini ngomi yu komeboiboigei lagochutok aeng asis kitikin akoker kotun komamwa pastayat kole ingen ile komabatebe pasta ale ng'o chu kobwa kanisa chu kolecho chu ko boiyot ak chepyoset taboker chepyoset ni ngo chepyoso ngiki amu ikere kinaik sikere ango chepyoso lakini katebi kokwang ak koek muren kelach longit kabisa kou muren akot ndo lagok aeng chepyoset ni kokelach marindet kou chepyoset konikakur longit akobwone kanisa akomeche kebatisan kiimgei pasta kabisa kole kilyochin chu ole borianyun inyegei kakoit yu kakouit meche kanisa meche kosik tuwai akomeche kebatisan tuwai boiyot ak chepyoset igere ile yo tomo koit olimbo gaa olin komi tuguk chekokwaak eng oli meche konyo nguno kabwa yu amu chepyosok aeng katebi ake koek boiyot koek chepyoset ake andun kabwa anyun che murenik ne murenet ni ko chepyoset murenet ake akobwone tuwai kanisa amu islen icheket nguno cho murenik kole ngemeche kesich lakwa kebendi kityongon ipkechop lakwet eng wui lekilen lekichobe eng klab keken lakwet arawek 9 kotun kemutwech lakwet kokakelipan nyikenyoru lakwet ingen ile kokowalak takikamwa sirutik chemakoro ko no cho kikamwa sirutik tugul ko biik chekokobit eng kanisosiek cho rani ae ne kaniset anyun sikobit eng betusiechu kesoru takunget chito age nekakararan eng kanisa kowal cheptonyi kowal muren lakwenyi koek chepto nako muren amu katebi kotindoi itondo nebo muren tatabi sikere kotoret nguno boiyot eng yutok ak chepyoset ipkemut sipitali lakwet kewal koek chepto igere nguno kabisa koma kouit sabet eng yu Ngateshi ng'oliondonotok. Oi. Lugoni ko luget nekitoige eng kipsengwet. Amu tuguk aeng chesetani kosir kiy age tugul. Kinyo kikochi Adam ak Hawa kokochinet ko kikochi Jehova tuguk aeng. Kikochi kamung'et nebo Sabato. Nyakeyai tuguk tugul kotunisiechi. Kokoi katunisiet ne kamung'et eng orititab muguleldoab osotiong'ung anan ko maning'otiong'ung amu kakole Jehova mamie otepchi inegei. Kalen koker
kon kai kan ko jeng ne garge tuai awe ne balet ko lim senggut mami ore ta ke jini ne garge kinem ke be bertan ni age ai tatye ke ip ki mutyo so tyo ko ko jine ne tai no ta ne gi ko ji Jehova nye bata ko ko ji sabato ko mun so ko ne ko le amune se pa Jehova ko ki ay sigi munya ki los agai chito na nyita ako moje chita ke so tu ga nge gi ko ji sabato ako tunisia ko tu ju to en je sa setani awira awai ne balet ngi sir to nga tu tien ba mbili ak uzisio na gi par bi ngi sia o gi par pi che sir million konom tabare moja age para lak che sir million pokol somo amu moje setani sabato kita kan gi toy ko kapchi ko ngam setani kapchi kapesa ako tau ne ole lo ngiger ko testai ko jisi tu tengeta ko te situ ko testai ko jisi tu tengeta agi ate na tai ko manage engap ko nam ko tam la kwa gusu se ko manag eng lasma ma to we manage na ko bun jom ni ko nai ko la ngemak ke suan ta not age ko ngap ko mi manage nagamagan ngamana jito kora eng lasma agon ga kata ko Tunisio we winu jaba berkin ma sige la kwana tagalia ko ngumok set ke suan tanota ngebe manage to tinege eng manage ko ngap ko mami shida katabi oso tio ang moni ngotio ko nye lakini ko ngile niger ko ga ko wells ko wala wal setani siko uit manage tap murid ko mai ko janga TV ci aga manag amu kamay go wisisitu ke suwe ci ba murid nyaka may go wisisitu kebir ci biya set ke legal ya isi ko TV gi jege nyep ke ger biology ko ma je biya so no go no ke suwa murid ne tinye ke suwe amu tinye ke suwe ga tie awo tinye ke suwe ga murid kongo ngo wisisitu ci ba murid amu wala mari tabor tanyi awolo go botu tikki awolo go lien ni angne ke si TV ko janga kongen setan ko apa jawa janga TV siko be TJ tu ko rian kan sabit age mwai ta jo bagile memu ko se goro ju ge mwai le lasim ko mure nang mure ke mana ko janga je ge monaji ke TV ko ngeri nitu wonu ngote iti ngeti aya kage mana arowek sogol kon ko nyot ne kam nyan je bi oset ko jio ko raisi ko rogu mureni ngeti kejang ko sir TV ko unato kamanaget korog ko ko kwalo kagimana ko ma ko namba ko managet ne ko ta ku ngete ko janga je kanam ako manaj ko in ka tomono ko nyo ko tomono indul je ka gi tomono te ko ge la ko tomono daglen ka million agenge ingenyit anan ango daglen ngela elbu agenge gitu jaga manaj tokol ko je ka bekke jang che manam ko ka janga in ngeti je ka bek ko ngele en elbu ko muy ko la pa pokol sisit an ngele pokol lo anan ko pokol ngele pokol lo ngele pokol disap ko TV ko pokol somo ko ngeti ko ngip ke bendi ko be kwara ak sogolu en mweri ku kay pokol somo ko janga ko rain ay suruwa ndolen miasita ko ngip ke len ku kay pokol angwan ko ma ko janga ngeti chebeku ko sir in ko baweri ko jep ke toy nguno ko gesi nge taune ke nyina ta ya o ke nyishek tamana wen ko raisi ko be ku ngeti ke na metumwe am nyanwa ke gala ke nyi ko sir TV aya ko ngip ke len ko sir tamana ay nya ke ba olin ko para la ke bos kilit che na me tukit ke na me goro ta ke tul goro kimigi na ki par ye tukun ngesi ay tukun je bituko ki jana e ko para la ke para la ke tuku ke boru ke kon ya amu testosterone par ngesi amu
meiywei kiy. Ngipkoite kele kakitunis kakiekitu koba alake military, koba army alake, koba police alake, koba lugoshek alake, kebar kora kisha. Ngipkeite kele kenyisiek 40 olin, ko chukiche 1,000 chekikimanach. Ko manachi ko kong'et olabo konom eng murenik. Ko kakobek sine akichek chepyosok chu, lakini kotokochang imuchi kotokomi 400 olin. Ko kakong'ering'itu chu. Ikere ile komeche kwai setani kunitok. Singya chang'a tibik icheke as ak chepyosok chu icheke kobetchi kole sikelya. Kong'et akot chekatokotindoi chechwaket koesio kocheng'at chepyosok kole acha kakoek musiko mamuchi wakat ak rirek. Aikai kekoshinok ni nemonye kebortosi. Kouno kataune setani luget ole loo. Sikoket ngipkoitu yu keriebe kep kele ara tokone ngong'eti. Ngotunot chitugul aeng somok is. Ko kilen saisuru sikotokotoret komasata. Lakini kakowalak as matokoek ot katunisiet nebo polygamy inendet. Kanyokoek acha ngotunkei chepyosok eng chepyosok ichekei kobane kale acha kanyoru sese ane sikaikai notok. Kole kaweni kile. Kong'et koek chabu tugul amu luget noe setani koyochin Jehova. Ko ngomakinai lugoni sikele acha ongerirara kilyochin komakinai kele ng'o nekiteche mestani ak amune. Kit age nekorom nguno kowendi kot koit akot achek chikisikik ketebeke tuguk chebo komonut. Kakebwa nyekitu koroni ko makemi kokwet, makemite bororiet, katebi kap chitugul ak nenyinet, boiyot ak chepyoset ak lagok, boiyot ak chepyoset ak lagok. Itebi mawendi chi kap chi malyon. Ako kasi boiyot, ko kasi koskole chepyoset. Ako kole lakwet amache seset. Ile ara malyonote ara kotinye lagok chun seset ake akine ongyalchi nenyo seset akine. Kisuchuto seset beshek tutigin kakoet ako kakotebi ak seset ako seset nito kotebe kirue tugul kilyochin ing. Kong'e mutai ko aketeshi nguno in simet kelechi simet. Mami boroindo nekatuiyo lakwani ak lagok alak. Mami boroindo nekalya mi computer. Keng'et ing computer kwa seset. Kong'e mutai len kotuiyo ak chito nyenye kolen kotebe chito kikole achicha. Kiasosoami ak seset. Mande kabisa. Ko ngap itebekei ile koroi kakitoi nepsesoni ko mwisho ko ne kai. Tos mi ole cheng'e setani eng koroi ak simoshechu nemakomi boroindo nekatuiyo lagok sikourerenso, mami ole keng'ololchindoi tos, mami nguno kora ako ngap nguno kelechi lagok acha kotebi komie makiyoe kole makilyon. Kotebi kuno nye mutai mami ole katuiyo sikotuiyo lagok amaking'ololchi kele king'ololchindoi ano kilyochin muren, king'ololchindoi ano tie ilyon. Ko mutai kwatali lakwet ko kashokotoi kochuchun setani koistoe tilyandini. Sikoet tilyanditab seset ak computer ak social media kosir ni nemutai ako ngap ketuiye kuno kelen anti nyundeleje kakibekaito kole that is messed up. Ma yo anti ni ileje acha kikimwoe kityo kunotok komoche kerib wakati ngine kele ka tuguk alak chekikere koroisi ko anyone kobunu yelo ako kit nemoche setani kocheng'e iyotet kinye. Tom kobek luget kibo iyotet ko ongeribkei eng ortinwek cheboisie setani simamutai keriret tengek ak kelen kosom lakwet seset moche itebekei ile ne nekakon sesoni. Mashida seset tuguk nisya lakini kenai kele ne melelda nekayatak eng muguleldab lakwani kot komach sesoni. Ak yemutai kakoek seset neketulisan kiyotok ko totun mutai arebe seset nyokochi kit age. Ngomenai kokaki kikoi seset kot kotuni seset ametinye habari. Kongoi Pastor, kongoi aibwotwech ng'alek chenyikisen amu echen ng'alechu. Ingen ile kangoba Pastor seset ko emoneb Amerika ak emotinwek alak chebo chumbek ko makomi chi nerutochin nano. Kikotebi chitugul ngoinyi akoinyi kunot. Ngotindoi ng'alek kotore akwekei ngouit ko police. Kosesoni ko kikotulisan biik amu ikere chumbindet komondoi ak seset kakorat. Mondoi saa 11 ikere chumbindet kakwo ak seset sang. Konyo lakwet kotebenen kole indoi seset ko seset ko kikokochi comfort
kalyet amu makotuitos ak chi. Koman igere tuguchu ngolimbo gaa sesenik komakirotyin sang ako sesenik komi sang, lakini oli korwoitindoi seset rue rumit, kikochi rumit nerue. Kongotoretech Jehova kokochang'a tuguk chemi. Ako nguno ngoimin kiy iripchini seset, ingen ingoroni ngomakirip kora akot haki nekile haki ya binadamu. Ya, Ko netai ko lakwet netai nebo haki, ngile ketwa lakwetab chito kindoi ngo mara moja. Aya nebo aeng ko chepyoset, ko chepyoset. nebo somok ko seset. Nebo somok ko seset. Nebo ang'wan ko Dave alphabet. Kele ketwain chemokorokoinik anan ko ne. Asikoek namba mut ko chi naos. Aya ngipkemi let olin ko inye ko ikaimoni ngotiot kalapta imi namba 7 olin. Makomakene kechi. Makomakene kechi ko nguno ko ngomerib yoto ko kain ngotokai imwochi tabushek kuk seset sikomelin seset ako baibait. To bilang'u ile kakoswa seset. Kimi ng'oi emoni wendi leya. Kilen kokoek biik chetepche komie eng olin bo gaa akirotyini seset sang. Sobet kokowalak eng emotinwek alak. Ko ongetare eut ak bikyok, kimeche kebe break kidogo sikeweke kanetisiet nebo lesson nebo wikini. Koameche kesa sikobit kemuny kitikin sikeweke. Kongoi Jehova netoror, kongoi Kiptaiyandenyo. Kaimwoiwech ng'alek chenyikisen chebo korik, chebo sobet nebo kapchi. Mi tebutik chemakimuchi kewalu, kaketyem ngoret nebo tamirmirieng'ung. Kisome kele yeng'ololi kaniset, yeng'ololi kristianik, ak leng'ololi kiboitinikuk kotyeme kocheng oret nekisarune biik chekikobwa kanisa chetindoi ateboshek cheterter akomeche koker bounoteng'ung. Kesome tamirmirieng'ung sikobit kokaikai ichek chekasikyok cheng'ololdos akotyeme kotoret chechang. Kang'alal eng soet kekongoi Jehova amu kaimutwech kogo Lea nekang'alal rani, kesome ak kiboitinichu ang'wan. Kesome kele ngoek baornatet ng'alechu sikokakeib boroindo keng'alal tuguk chenyikisen chetoreti kaniseng'ung kosob akoker yetunotet nenyone. Berureche kibendi kebeberta nebo aeng nebo kanetisiet nebo wikini. Kimong'un ak kelosun eng kainetab Jeiso ne Kiptaandenyo. Amen. Kongoi bikyok ngebe kitikin sikiweksei.